sekanse tubonye mu kanya kwizigira idasanzwe. Rayon Sport yarekeramye penalty mu masegonda umunani, penalty ihabwa Bugesera. Rayon Sport yazamukanye umupira igera mu rwego rw'amahina rwa Bugesera Football Club cyane. Abedi Biramahire yafashe umupira ari mu rubuga rw'amahina rw'ikipe ya Bugesera, arawukontorora awushyira mu kirenge, arahindukira ajya kuwutera mu kindi kirenge, abakinnyi ba Bugesera bamukoraho cyane, agwa muri surface, umusifuzi nta gushidikanya arabisanza, umusifuzi yarahagaze arabisanza avuga ko na penalty yabaye, havamo avantage abareba gishidikanya bahise batakaza umupira, genda kumera nk'igitego cya kabiri mu gikombe cy'amahoro cyane. Urumva mu kurekarama uhita utakaza umupira kuko uri kurekarama penalty, nibwo Bugesera yirukanganye umupira igera muri surface, bagenda bubaka cyane. Uwo bita Yakubu bamukoraho, umusifuzi ahita atanga penalty. Iyo penalty rero niyo itumye ibi byose bibivuka hano. Abapolisi, inzego z'umutekano baje gufata kureba perezida wa Rayon Sport, yego, bamujyana muri kiriya gice cya ngufu, ntago ari ku ngufu, none barajya ngo akora iki, bagiye kumunegosiya ngo ajye kubwira abafana, abafitiye ubushobozi isahari nka perezida, donc nka kugira ngo akaruma abafana ba Rayon Sport. Baramubwira ati tugende tujye muri kiriya gice kirimo abafana bateje ibibazo, barimo baratera amabuye, barimo baratera amacupa, tubasabe ubahe speech, ubabwire batuze, umupira ntibawugire intambara, bareke match ikomeza. Abasifuzi, abakomiseri bose bacecetse, abafana, abakinnyi bagiye kubasaba imbabazi, abatoza bagiye kubasaba imbabazi, abasifuzi bagaranye n'inzego z'umutekano. So inzego z'umutekano na perezida wa Rayon Sport bagiye kubwira gusaba abafana ko batuza. Ubwo reka turebe ikiriho cyo ni kimwe kwizigira. Iyi match iraza kuba case study, aho mu mupira w'amaguru inzego z'umupira zigomba kugirirwa icyizere mbere na mbere yuko zemererwa gutanga ubutabera, kuko ubunyamabanga bwa Ferwafa mu by'ukuri asa nk'aho ibaruwa banditse ku munsi w'ejo bakongeje umuriro. Intandaro y'ikubera hano byose, intandaro y'ibiri kubera hano byose kugeza ubu umukino nturasubukurwa hano kuri stade y'akarere ka Bugesera. Abapolisi benshi cyane hano kuri stade, mu by'ukuri nge kwizigira ubwo nazaga hano Bugesera nazanye nabo ndi nyuma yabo kugeza kuva tuva i Kigali kugeza tugeza hano kuri stade, bari benshi cyane, bakaba rero babashije gukaruma abafana, guturisha abafana bamaze gutuza, bigizwemo uruhare na perezida w'ikipe ya Rayon Sport Bwana Twagirayezu Tadeyo. Abandi rero bari hano muri za VIP ahatwikiriye n'adatwikiriye, bakonje cyane. Abakinnyi ba Bugesera bari ku ruhande rumwe, aba Rayon Sport ku rundi ruhande. N'umukino uri impraticable, abakinnyi ba Rayon Sport n'abafana ntibumva ubutabera bwo muri uyu mukino, ntibabyumva, hanze kabisa. Abafana ba Rayon Sport baravuga ngo umupira niba ari uyu ntabwo tuwukina, bose babyanze. Aka kanya abafana bongeye gusaba abakinnyi rwose kwitahira, barimo barasaba ati mwitahire, baracyamanjiriwe, bari mu dutsinda rwose, bagenda baganira umukino gukomeza byananiranye. Abakinnyi ba Rayon Sport bakaba basubiye mu rwambariro, mu gihe ariko muri cya gice cy'abafana hari imvururu, hariyo na polisi ariko barimo bajyana ingobyi z'abarwayi, abantu bakomeretse cyane hariya. Imvururu zabayemo gukomereka kuko hashize umwanya hajyayo abaganga benshi ndetse n'ingobyi z'abarwayi. Abakinnyi bari bakaba bahisemo gusubira mu rwambariro, umukino birasa nkaho utari buze gukomeza. N'abakinnyi ba Bugesera basubiye mu rwambariro, ingobyi rero ikaba izanye abakomeretse batamerewe neza cyane muri ka kavuyo hariya. Ubwo polisi yagerageza guhagarika abafana bateraga uducupa tw'amazi mu kibuga, hari uwo bazanye kwizigira, bagiye kujyana muri ambulance yinjiye mu kibuga, ubona ko ari insida ikomeye cyane, bishobora kuba aribyo bitumye na match ihagarara, abakinnyi bagasubira mu rwambariro. N'umufana wa Rayon Sport urabona ko bagenzi be nabo bamuherekeje inyuma, n'umufana wa Rayon Sport. Ese ko abafana ba Rayon Sport gusa kwizigira bahagararanye ko batarwanye, uyu mufana ikimubaho gitewe n'iki? Ese ninde wabona wamenya ibyabaye? Reka twibaze gusa kuko ubwo abafana bateraga uducupa mu kibuga, hagiyeyo polisi igerageza kubahagarika, ariko mu by'ukuri case iyo ambulance yinjiye mu kibuga ku bwatsi kwizigira iba ari case ikomeye cyane, birabibyuya cyane rwose. Twizere ko mu by'ukuri uyu mufana ataza kugira ibibazo bikomeye cyane. Umukino rero ukaba usubitswe, match announcer
akaba yitwa Claude Hitimana, akaba atangaje ko komiseri w'umukino asubitse umukino waberaga hano kuri stade y'akarere ka Bugesera kubera imvururu zahabaye zo gushamirana ndetse no kutemera imikirize y'umusifuzi hano. Kwizigira match irasubitswe, ubwo federasiyo itangazo rikurikira iryo kwihanangiriza Rayon Sport kuri claim y'abasifuzi. Reka dutegereze iki iryo tangazo rindi riraza kuba n'ubundi irivuga muri minsi. Sekretari generali wa federasiyo afite akazi gakomeye cyane n'ibintu bikoje ikimwaro mu by'ukuri, ariko mbega umupira kwizigira kuwa kabiri twari hano kuri iki kibuga nk'abanyamakuru twaje gusura imyitozo ya Bugesera. Bugesera atangiye camp ku munsi wo kuwa kabiri yitegura umukino. Byavuzwe ko stade na ko hoteli Bugesera yari waririnzwe bikomeye, bitegura basana bitegura ikintu gikomeye mu by'ukuri. Hari ibintu byinshi byavuzwe muri iki cyumweru tutagaruka mu by'ukuri, bigaragara ko rero umupira w'amaguru w'u Rwanda ugeze. Ibiri mu kibuga byo ntibikibaho, ibiriho ni imitegurire yo guhangana yo hanze y'ikibuga gusa. Icyitwa abafana bari hano bagera ku 6,000 basohotse muri stade nta kintu wabonye cy'umupira w'amaguru uretse n'ubundi mvururu, amahane, ukutumvikana, ugushamirana ndetse n'umutima mubi. Oh la 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 la, ntabwo byari bikwiye. Ngira ngo ibindi hakenewe amavugurura ya Dekare Kwizigira. Reka tubiharire inzego bishinzwe. Gusa biteye isoni n'ikimwaro, ntibyari bikwiye ko muri 2025 umukino uba nturangira. Abafana 6,000 Kwizigira bambaye imyambaro, bambaye jezi, bagasohoka mu kibuga batabonye umupira. C'est honteux, bitejeje ikimwaro. Complètement honteux.